Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat orasan, Simeon? Bigbigatan mo't nga gungut kasi ka Gladys. Sino ti saan ama kaunget no kastalaan? Anyat pagpupudutan ti ulo maya. Kunak man numasapa ka nga agsibog ita. Kita anang uber ta tao. Asino nga raw ti agsibog iti mula ta kat ada pa kitang danak ita. Maitantan pa ilaang Ay nawaw, awanan ano itantan mo man ti panagsibog mo. Matay lakit di dagita mula. Alaw na mapanakin ton madamdama. Siguradwom lang ang masibugam dagita Un nga raw, makauray ka ngamin kaririing lang ti tao. Pagsibugan nyo adagos, ay nawaw. Sardangan nakman, no agsasao ka, kaslabasol ko pa'y anhang uber ka. Agtugaw ka man, tadda pagsaritaan ta Simeon. Ay nawaw, anyat ibagayo nanang. Bigbigatan na pagpungpungtutom ni bakit mau. Kasla di kay mo't nairuam nanang. Amuyo mo't anak ang iwat launay daya Gladys. Awan ti asawa anang iwat. No amom nga aramidan ti responsibilidad mau. Ay, jak amon nana. Saan mat ngamin amabalin nga itantan mo ti panagsibog mau? Awan matay ti mula no kastalaang. Uston agsibugak nga rutin ton madamdama. Siguradwam laang amapan ka. Mga anak labiit nanang. Dayta agsibug laang ay nawa. Nalakalaang dayta. Sa dino tayo ni Gladys nanang. Napan iti ayan ti kumari na. Ay nawa, apay ka naman na ni Jay. Agluto da ka no iti ilako da. Sikang ay, sa dino man ang ti papanam. Mapanak iti barangay hall. Apay, anya ti aramida mi Jay. Nag-text ni Kapitana. At ka na iparamid na kanyak. Kasta, tinasayaat. Aramidam ti responsibilidad mo kas kagawad ti barangay tayaw. Saan kat aday ta makiin-inom ti in-into na raw. Iso nga ron nanang. Awarin ni Bagayaw. Mabalinin ta grubwat. Tanay, anyat orasan. Di mo met in bagbaga nga umayak kagayam itapali Simeon. Surprise nga ron pare Ernesto. Anya, adda ka din ni bakit mo pare? Awan ni Ursula dito pare. Nangisulsul man din itinati ang alako na nasayat ba't nga ron nukas na pare? Awan ka di aramido na ita. Adda ko mapapananta. Ay nawaw, sa dino ti papananta pare. Iti kalukluk at abari di sentro pare. Bar, un pare, unay ka na. Agin di damo ka pa lang di tamang. Kat no bar mo ti papananta iti. Damag ko kat adda ti kalukluk at abari di sentro. Padasin ta kumamot ti mapan no kayat mo Siya kung ti mangiruan iti kwarta gastusan ta. Awan alamiden yung ijay balangay hall pare. Ang mga no inton adda tayo jacket agtawag na kapitana kayang ka. Kasla di nak-am-amumit pare Ernesto. Simeon! Simeon! Ay, rimwar man ni Simeon Gladys, anak ka. Sa dino man ang tinapananday ta-atao nanang. Sapay adati impaaramid ni Kapitana Kinkwana. Di ko na nakat mapan kanumot ije barangay hall. Mapan ije barangay hall? Day tamot ti pakada na itay. Mapan kano ije barangay hall, tadda ipaaramid ni Kapitana Kinkwana. Nasabat ko ni Kapitana ditadalan itay, kat binilin nak nga ibaon ko ni Simeon ije barangay hall. Kaya't asawan day ta, sa bali manan tinapanan day ta aloko. Ay, ulbod day jay atao. Ay na, apo aya, day ta ti bagbagak. Day ta nga arak matan ti priority na. Amangan kit day no napanmanan iti ayanda Ernesto. Day ta ti jak amu nanang. Mapan mo kitaan iti ayan ti kumpari na anak ka. Amangan no adda day jay nga agin inaw.
Agkapita pa'y, Mari Gladys. Agyaman aklaunay, Mari Ursula. Anya nga minan ti umay mo iba ka, Mare. Ang mga no dito'y tinagturungan nila kay ko, Mare. Kinapudno na napanak nagisursur ka dagiti lakok anateng itay. Idinagawid na. Awan mo ni Ernesto anadanunak dito'y balay, Mare. Ang mga kay di no nagkuyog da. Day tamat laang ti atap ko, Mare. Saan nga min replyan ni Ernesto dagiti text ko kankwana? Ay, una yan, aya. Sapay adda ko mati ipaaramid ni Kapitana kinila kay ko. Ay, malipatan da nga ruden ti responsibilidad da, Mare. Ay, nadaduma, makapauma mat ti kasto eh. Naku nampay, Mare. Narigat ti maaddaan iti asawa at ti arak ti ininto na rin na. Sapay kagawad nila kay mo. Siyak nga ruden ti mabain kini Kapitana, Mare. Adda siguro matan ati reklamo na iti asawa. Di na laang maibaga kanya. Mayat ti music na, pare. Wait nga ron, pare. Mayat ti salaan, pare. Sumunod nga kanya. Nagsala taman matiti dance floor kung nadang, pare. Nakababan sa amin, mapanides sa ako, pare. Hello, anya ko matipagbay ng, pare. Abangan mo at makakita ka dati. Akabalanggayan ta, pare. Awan day ta. Si kagid di mo. Umay kagid din. Abangan mo panunutin na nga. Istalyang ta, pare. Anya kumahita mo. Istaring ta. Ipagkitan ta katakwada. Ana lang tamad nga sala. Isuda lang nga. Alin tumakder kan dito, pare. Ta agsala taman mat. Ne, pare. Insamat. Bakit mo tumutawag? Agun ulit sa cellphone mo. Di ito pag... Dito. Nalpasan, pare. Ala, tumakder kan dito. Ta agsala taman. Kumusta nga ay Gladys, anak ka? Sinungbatan ka din ni Simeon ti awag mo kankwana. Saan nga rod, nanang? Ay nawaw, apay ngay. Agriring ti cellphone na nga mid-idapan na. Ay naglukaw. Sigurado ak nga inuman man ang tinapanan da a tao. Iso adi na sungbatan dagiti awag ko. Inton kwan, tengat rabiin tumanan nga agawid. Parbangon to pa'y nung daduma, nanang. Da tao manan ti parigatan na amang ilukat itiri daw. Asino ti kadwam anagbarko nak, Ernesto? Relax ka kanila yung ulso na, bakit? Di nakulbudan ha? Di ko nang kanyak itay katbar tinapanam. Asino ti kadwam anapan itay? Adayamit kadwak. Di ka man, Ernesto? Amok adi mo maiturad ti agbar no awan kadwam. Agkarma ka nga rudin, Ibaga ko no asino ti kadwak. Hindi nga lud kakawad simyo na bisplin ako ti kadwak. Kung nagtupay ka, da kayo manan tinagkuyog. Numay papan iti kakastabanag, talaga nga awan nagdumaan nyo adwa. Imbes nga da ipaaramid ni Kapitana kan kagawad Simeon, awanan tanagbar kayo mo. Apa nga asak ti pabasulim. Anya nga amok ti takit ni paali Simeon met. Tinang ibaga mapang kami agbar. Nakabayag ka mata manghilo ka titiritaw siya, Gladys. Makauray ka mata. Sika lang nga rudon ti parbangon ti panagawid na. Sika paylaang ti makaungot akasta. Itimplahan lang man nga ro dito kapek. Ay nawaw, no agibaon ka, kasla suswildoan nak Asawa ka nga ro, di baon ka. Makaamo kamat nga agtimpla iti kapem. Wan gayam, inruar ko tipungan kan ulas mau. Anusam ti maturog iti salas. Ano, apay matakas na ba ka? Diyak kaya ti angot ti arak. Di ka nagreklamo dita. Tano siyak ti mauma. Talaga makangkamaran kanyak. Dumagas ka pa'y man, Mari Gladys. Apay ka di Mari Ursula. Aday pakitakan ka. Anya day ta? Buyaam day to a video. Oh. Ay nawaw. Anya ngay day ta Mari. Ni Simeon samot tamay sa nga agsalsala.
Isungag pa'y sumari. Nilakay ko mo, Jay Maysa. Ay, awanan. Viral da iti reels, mare. Adda ng video kanang ipost iti sala da. Apo, starring da iti dance floor. Ay, awanan. Pagpiyastaan to dagita ti tattao iti social media. Basol damat lang nga. Asino nga minti nang ibaga ang mapanday jay. Oh, kita am ti sala da Nagdugyot a kitaan. Ay na, mari na kunampay. Naimbag kumamat ano disinti ti salada. Saan mo ngarot? Sa dino ti ayan ni Simeon, nanang? Ay, agdigdigaw. Apay ka day. Awanan, na i-reels dan. Reels? Buyan nyo day ti a video, nanang. Da Simeon kan Ernesto day ta. Starring day ti dance floor. Ay nawaw. Apay akas tamot ti salada. Day ta nga rod, nanang. Dugyot akit kitaan. Sino mo tinang ipos iti dayta? Dagiti kadwa daan nag-iinom iti daydi abar ananang. Na i-reels damot tan adi na oras. Ay, sapay kagawad daydi asimyaw. Apay mo't adinudugyot ti salada. Rated is PG ti salada. Anya ti makunam iti nabuyam a video, Simeon? Nangalaam iti dayta video bakit? In reels dagiti padayo ang nag-iinom Anya? Ay nawaw, di mo naawatan ti imbagak. In reels dati video yung agsalsala. Awanan pagkwartaan da kayon. Ay, sana mabalinti ka sa bakit? Awanan ti maaramidam, taadumatan ti nakakita. Nakababayin mo datang inaramid ta. Masapol ng ipos daya. Kasta ti social media ako nada. Nang runa pa, kat ada ti masuswildo da. Talaga nga agbirok da iti ipos da. Naimbag kunak no disinti ti salayaw. Saan mo nga road? Rated is PG mo. Mapana kita ni Pare Ernesto. Jacket ang madadahal ti reputasyon ko kas kagawat. Gapulang iti dayta video. Pare, nakita mo ka di gwarwara sa video ta? Wen pare, inpabuyang alod ni bakit ko. Sino nga ta tinagipos iti dayto pare? Amo ni bakit ko pare? Amo na ti original uploader iti dayta video. Ibagaman kini bakit mo? Ta i-message na dayta tao pare? Nalpasin na pare. Na i-message na kanon. Ngayon awan pa met reply da. Ibagaman nga ipadelete na dayta video pare. Mangibabayin mo't no sino man dayta. Dayta nga lod pare. Nagado ang mabalin ang mailels. Ti video ta pailayang bet nga kasalsala. Dayta nga lod pare. Pagkwartaan da pa yun. Uray pa kaibabay lang ta. Basol yung matlaran Apay ngamin nga agsala kayo iti kasjay. Ado ti camera, yung nagturad kayo pailang ang nagsala iti rated SPG. Bagi yung matlaang ti imbaba inyo iti kastang inaramid yo. Ni bakit met? Naimbag kumamat no disente ti sala yo. Saan mat? Takas jay pailang. Nagdugyot akit kitaan ko nagtumad. Apay adi ka matan rumrumuar si Kasim yon. Wala nga raw. Katno ka na yun arumwar kay day. Di ka matatao dito'y balay. Sa bali nita. Ay nawaw, kasano sa balay? Nakababay nga road. Anyakit di mo tikasta. Ora sino mo't ano mairils. Agbain mo't. Naimbag kumamot no mayat akitaan. Saan mo't nga road? Sinubraan yun to mga main. Kanda kayo tinagtulag amapan iti daydi abar. Basol yung matlaang. Apay ngamin adi kay nagannad. Amu yung nga uso ti social media ita apanawan. Dahita nga rood ti bidot mi bakit? Nakababayin kiti kalagi ti kalugaran tayo. Nakabuya. Pag nakmam dayta. Inton sumaruno ngamin. Dumngag ka no ada maibagakan ka. Di ka agpatangkan. Tanay. Si kamot lang ti maisagmak iti kastangar aramidam. Ada ni Kapitan ay jay sala, Simeon na nakaw. Ay nawaw. Anya ti baga ni Kapitana nanang. Diya ka mo Imbagayo ko mga wanak dito balay Na, tapagulbudan nakpailaang mag. Rumor ka kitday tagsarita kayaw. Ama nga ano da napatag nga iparamid na kan ka. Apa yun, kagawad Simeon? Di ka mapan iji barangay hall. Kastaw na itibayin ko, Kapitana. Anya launa ti pagbainam.
Diyo ka di pa nabuyat in reels da sa alam eh. Ah, dayjay ka day. Way, nabuya mi kadagiti pada makagawad. Rated is PG, mate. Nakababayin launay dahi dyan, Kapitana. Starring kami kini pare Ernesto iti dahi dyan at dance floor. Apay ngamin akas jay ti salay yung ay. Kaya't milang mati aginjoy, Kapitana. Saan adakas no kayat yu ti aginjoy? Ngam ada kumalimitasyon. Tukyot mo ngamin akit kitaan ti kas di asalayaw. Dahi tatibidot mi, Kapitana. Tay kumamot disinti akitaan ah. Sana na maulit dahi dyan, Kapitana. Nasaya at mat no kasta. Mapankantuman inton bigat ije barangay hall. Ada ngamin ti seminar may. Ada kumati ipaaramid ko a report keng ka. O sige, umayak to, Kapitana. Agyaman aklaunay. Ibatik ti susi keng ka. Sikapay lang ti makamaw. Kontrolom ngamin day ta nga arak tapno di ka maisagmak. Itaman pa'y adi ka na Bartok, Simeon. Nakamiris akong bakit. Anya? Very good na tao itan. Kasta? Lipadak pa lang darak bakit. Amangan ko na no, mailaw anak man hindi ta. Kitil-tila mararamid ko. Nakababayin launay tikas dyan. Ay, kat very good at talaga. Ano kasta? Ay, nawaw! No di mo kaya ti maisagmak, idjamon ti arak. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.